di Bali. Abang udah pilih yang Itu hidup di Bali. Oh pasti emang ya. Ada masih nak ngorang sing jan hidup di Bali, yen sengir yang timpa je pasti amah lea. Niki cerita tiang hidup di Bali, serta terpedidi sing ada nak beli. Nanging nejani tiang lakar nuturang sing saja alung hidup dini. Cara anak yang orang yen iragam tu sing bisa celang, pasti kalilang samrak mekejang. Demasih iraga besmaruk bang sing baline telah mekeruk, yang dari demasih berpikiran kotor, bang sing baline telah ama investor. Liu nang orang jan hidup di Bali, yen liu ngalah pipis, yen sing mekilit utang. Ada masih nang orang sing jan hidup di Bali, yen sengir yang timpa jek pasti amah lea. Sing peduli Justin Liu nang orang sing jan hidup di Bali, yen tu sing iraga pedidi siramale jaging aja gang Bali. Liu nang orang jan hidup di Bali, yen liu ngalah pipis, yen sing mekilit utang. Ada masih nang orang sing jan hidup di Bali, yen sengir yang timpa jek pasti
pasti Amalia. Kernet, kernet. Nyam 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 nyam.